clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le ve kule October ni somni le pakua sang ni somni le pathumania Israel boina chanchin thari lo ngai thlyangu IDF 2.2 chuan ni zana Gaza be na anti san le tak vak chu official taka Gaza ground operation nei tur tan na ani lo thua tar langa Israel PM advisor point ni zana an sipai ten Gaza be na an nei le chungchanga Hamas te chuan Israel thinrim na chu an hre hle tawng chu tin a soi langa ni tin White House National Security Council 2.2 John Kirby chuan Israelian tuma khakna le sel na abalo tin chineng ma abo pel lo thua soilang bokani nizan khan Egypt ram chung sinai lama rocket ka chua pani te tlain Syria atangin Israel rama rocket ka lu ani boka Israel le Egypt Air Force te hian in nai taka operation an nei ve ve ti tar lanani Egypt military lam hian an air defense anti chak zual south bokani Gaza thil thleng thar zela Iran Foreign Minister Hossein Amir Abdullah hian UN lama zual ko ve zungzungin UN Secretary General chu Gaza din hun chungchang soipuina aneyani Gaza be na thleng me karami diri sa US sipai ten be na an to fo chungchanga Pentagon chuan ngai zam mai thei ani lo thu tar langin Iran in a thlop Islam resistance poltain be na an lakal pui zel don chuan malak na dang asiam bel tur thu tar langani Nimin Khan White House lam chuan Hamas so miman te chua an ni na tur konga in ka hailai lok puan angai ani chuan an rem ti thu atar langani tin White House chuan miman te chua an ni thena turin helai biala an thurwal puiram te chu malak na nei turin alanor zeldon thu atar langbok tin White House chuan Israel chu military chakna lam le ral thuam zongin an pui chun zom zel tur thu atar langbokani Israel official te chuan ni zana Gaza be na ti san le tak chu Hamas so miman te chua an ni na tura indor na a lo cham le tak nuwa kalpuya ni thuan tar lang bokani Hamas chuan Israel sipai ten Gaza lu chua tuma be puyan thlang na chu thingam lupua thi tha ne na an lo be le tur thu inrin ni khan an puanga Hamas lam chuan zirtom ni khan Gaza mar chaklama be thanon khwale Al-Bureis vela Israel sipai ten en anin ka thuan soya Israel pong tal na le Gaza ram ne chu tuma ral thuam le tharum manga abeina hi theitop chua lo bele turin Al-Qassam Brigade le Palestinian Resistance sipai te hi anin peirenga Netanyahu le asipai tlom to te hi anin dona ne na an changtop lawang ti in anin shosani zirtop zana rampum huap tivia thua soina Israel military spokesman Rear Admiral Daniel Hagari chuan Israel sipai ten Gaza an be chunzom zela Nizan Khan nasale zualin an be ani atia asuyang ngein zirtop zan Khan thapui thoin Israel in do thona F-16 fighter jet te chuan Gaza bom chak tak tak an thak chiama trek la le kol pheyang main a phe zuai zuaya khopui riang main bom puak ri chu middle te shiat khopa ringin a ri char char mayani The Israeli Defense Force chuan zirtop zana an che na chu in do tira tanga na saberani thute Gaza marlama Hamas lever za somnga lai an bom chia thute le an ti hlum zinga senior Hamas commander Asem Abu Rakaba tel thute an tar langani United Nations General Assembly chuan zirtop ni khan Arab ram ten rotna an siam Israel le Hamas in dona wanga tu bole do lungin kara Palestinian mi puite chom dolnan anin do na hi cholai lok ro setin resolution an pass ani he resolution hi ramza somli le pakhat ayo palai tin an thlopa ram somli le pangain an thlop lovin an haya chung ram zinga chuan India tela PM Modi kai shoi India sarkar chuan Israel athlop tlat mai ni Gaza strip a power supply lova athim mup maya chom dol na thokpo sang anin bepop theime ulo bok Mark Regev, advisor to Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza hian Israel thinrim zia hi zanin hian lo hreve molte se Gaza rama kan thil tum kan hlen chua ti ka chuan Gaza ram chu dang lam boi to don ani ati ani aram don ati na po ani mai the Palestinian Health Ministry in Atarlan dan chuan October ni saria tanga Israel in do thona ten Gaza aboma wanga Palestinian mithiza chu mi sang sari zathum som ni le paruk atling toa
anjinga sangthum somthum le pariat chu nau pangan ni Gaza ram hi ram an chedong tisen luan na ram ania Samsona le timna nula chetlatna Samsona anmana athina hunania Davidan amalek ho auma ami te zahni chawle tu kalve theitalo te cholna besor li kha tuna Gaza stripa wadi Gaza lui hi ani Palestinian firfiak Paul Hamas chuan October ni Syria Israel an be tuma an miman jinga pali an chua nuwa Israel in ka hai apuan ma chuan an mi shen dang te chu chua an tum to lo tian soi Hamas ro rel na Gaza stripa health ministry in Israel sipai te be pui thak na thizat apuan chu US President Joe Biden chuan arin tlak kherem tia zona asiam nuwa ministry hian mi thi te hi an hing nen an tar chuak zuani October ni Syria Israel in Hamas be na phubala Gaza strip abele tatang khan Palestinian mi sang sari somni le pariat velan thitoa Israel ma mi sang khal le zali chuang an thibok Israel chuan na sajo ka be pui thak chunjom zel atum tia soi ninga ni zan khan Israel sipai te chuan Gaza marlam chu teng nen an be zui le a firfiak mun poimo engi mazat an thi chiani UN Humanitarian Coordinator for Occupied Palestinian Territory chuan nimin khan Gaza stripa chomdol na phurtu truck pariat an lu bel le ti soin heng motora hian ei tur dam doi le tuite an phurani Egypt in chomdol na phurtu te ta na Rafah border crossing hon arem ti nuwa Gaza hian truck somsari le bali an lu to ani ma se heng te hian mi puite mamo ala phushu phalo hle ti UN chuan a soi Hamas chuan Arab le Muslim ram mi puite chu nimin le pathian nia Rafah crossing hon le Gaza indona ti to phut na lan tir turin an soma punkhom na hian aw hlatan open the Rafah crossing border le stop the genocidal war on Gaza ti mang turin an nge nani Israel in athunun na hnuaya Gaza strip kalpona tek akharve ka wangin Egypt rama Rafah border crossing chau hi Gaza kalpo theina omchun aniri ani Hamas tupuang tu le Gaza Deputy Foreign Minister Nibok Ghazi chuan BBC interview na asoidanin Hamas ten Israel ramri an be khan mi pui poi soi lo that turin tuma thu an pek lo thu asoi Hamas thunei tu soidan hian ataka October ni Syria thil thleng aron kalchia Hamas hote chu parachute mangin Israel ram chunga anwai tha an musical festival swa samhalin mi zahni somru kan thata midang tam tak anti thayani hebeina hian video clip le thlak te atanga landanin nasataka mishing suasam annia Israel mi te chu an mani khuma te thani in an taksa thisen kai nuang te chu treiral vel mai tura kalsan anni he thu hi soibelin Hamas te chuan BBC hena in beina area hi azaw tham ema wangin in beiton na thlengin kanin that ton ani tiin an soyani BBC palai chuan kha in beiton nani lovin Hamas te khan Israel in run thutin an muhi lai an thatani ti na soi ve thunga Hamas chuan mi pui poi soi lo tha hi kantum lo reng ti hi ka hril thei chewani ti na soi ani October ni Syria Israel be ani le hemia wanga Hamas ten an be zelna wangin nunna sangkhal le zali lai lak ni in mi zani lai mai chu shen be zui an ni boka hemi thungrul nan hian Israel chuan leila matanga abe ma le ain bua sainan thona tangin Gaza chu aka masani US in do thona F-16 fighter jet pani chuan nimin jing darli le chan vevel khan Syria ram khochak lam Iraq ram risul Abu Kamal Khodai Fema Iran Islamic Revolutionary Guard Corps ral thuam che khol na le sipai hun panni an bom Defense Secretary Lloyd Austin chuan heng hun atang te hian Iraq le Syria rama om US sipai te chu Iranin athlopol Hamas Islamic Jihad le Lebanon rama Hezbollah 10 October ni som pasari atang to khan drone mangin voi som pakwa lai an beitoa US contractor pakhat chu lungphu cholin a thi pha toa US sipai som ni le pani line liam an tuar buka Syria ram an be chan hi manin ven nana ti ani thule Israel le Hamas in dona nen in kung kaina anei lova Israel ai nam hnoi ve heklova Iran le Syria rama US sipai te humhim na thil yaw lewani ti asoi White House thu chuain atalan danin
nilai thotan nia US President Joe Biden an Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei alo paulo kangein US fighter jet te hian Syria rama Iran ral thuam che khol na le sipai mun te hi abeitani America ram sipai mun pui Pentagon chuan US F-16 fighter jet te chu US President Joe Biden a thupe kanga che an ni thua puang Syria rama hian US sipai zakwa le Iraq rama sang ni le zanga an la chambanga sipai zakwa athon bel le ta ni Hamas ho tu te chuan Israel in Indo thlona hmanga Gaza a phin renga wangin an mi hren te chinga mi somnga an ti hlum to tian puanga tak tak nge do thuleng mai ti fin fia thei ani lo ani Gaza Health Ministry chuan nilai ni thlengkhan Israel Indo thlona ten Gaza an bom renga wanga Palestinian mithiza chu sang sari chuang an tling to a thizinga nu naw sang ni zakwa som pathum an tel an ti ani Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdullah hian chuan nilai thotan ni khan iwena thua soya Israel in Gaza ram hi a phin hi ati to vallo chuan he Indo na mei puyal hian America ram hi a hliau tel ngei don ani ati ani Israel chuan zirtom ni khan Gaza ram lu chua tumin in bua saina a pe thu a soinon lea Gaza ram hi zana tengten en rol rarin a be thina Israel Indo thlona te chuan Gaza Hamas in khuarna te a phin reng boka Hamas ho tu engemaw zat an da that thu an soya an ti hlum tak October ni Syria Israel run tu te zinga amazing hlap tu Hamas ho tu lok Ibrahim Jadba Battalion Deputy Commander Rifat Abbas Battalion Commander Tarek Marofti Combat Support Commander thalak an tlang zar chuai bokani Israel in Gaza alu chualo chan pakhat zinga America in Syria le Iraq rama asipai nkhoite rocket missile le drone laka aven himna tur air defense system changtlung tak bun fel phot adu wangani Israel hian Hamas hi anwai bo tak thengem pathian thilrel dan hi hriat phak rual ani lova lalpa van tirkawin hagari hena thutiam hi amaka ahlen ngei bok rengani Iraq ven himna thoktu te chuan anram chung kho chaklam Diyala province ISIS firfiak ten kho pakhat an beina mi som pakhat velan thata engemaw zatin hliaman tuar bok tian soi ninga nia thil thleng hi ma nia in ven na neilo te beina tin an soya mukda dia khobul loka al hawasa khomi te an beini in joint operation command chuan an thu chua an tar langani police chuan a beitu te hian lir thengemaw za tho chua puin semi automatic silai an hmang ni nan soi Associated Press news agency chuan thunei tu te pahnih hnen atanga athudon tar langin ISIS fighter te hian thingtang khomi pahnih an robo phota anhuwa an khwa hi tlan na sum an phu tang an pek thelo wangin an run le ta thile hliam te hi civil mi te ve kan ni an ti ani Iraqi President Barham Salih chuan Twitter a be na hi Iraq ram ti der thon tuma be na tenom tak ani thu atar langa anram chuan ven himna lam ti chak an mo thu le hun sanga ven himna in thau lu tuk ti sim atul thu soya ISIL te chu ngai tha mai chi an ni lo thu atar lang bokani ISIL chuan an wanglai chuan Iraq ram pum deuh tho ba ka an thenom Syria ram then khat po an thununa an lal ramangin an chal hialani kumsang ni som pasaria ISIL ne deuh vek an nin huwa khan Iraka hian tun tuma mi anga civil mi te be hi atam to lo hlea ISIL hi mun sanga chuan an lom reng United Nations in kumin kumtir lama report ati chua chuan Iraq le Syria hian ISIL fighter sing khat chuang an lom ni in an soya be pui an la thlak renga abikin ven him na thok tu power station le mun poimo lian deuh an tum ni in an soi July tha khan Baghdad bom tipua ken mi som thuman thia mitam takin hliaman tuar bokani kan thu pui tur hi thi chil bom pai tu rik ra pa che terrorist ho te thuruk chu ti ani tun lai khovel tiral muang lo tu berte zinga mi chu suicide bomber te ani ome pui pun ni khwa mi pui zinga anin thukruwa thitura andu ho tu te le politician te bul naya kalin an bom pai chu an ti puak ta dur thina ral muang takalo om mi puite chu thole khata thi le hliam anom ta tre mai thinu ni
April ni som ni pakhat sang ni som pakwa khan Sri Lanka chuan Christian ten Easter Sunday in kho man nei line mi khwal mel om lo tak an nei ti in hrelovin thole khata lo puak ta dup maya asop chu na sa takani ti ang mai ne Israel ram khu englai point Muslim Palestinian firfiak suicide bomber anti telaka inven ngai rengani khovel tiral muang lo tu ber te chu Muslim firfiak engma poisak nei lo thi po hlok na ti ni om taka an mel ma te chunga thi chila be reng mai tu te hi an ni ome engwangin nge Muslim te hian an sa khota naral do tura anin pek viau mai le thi an poisa lo an sa khuwa hum hal tur chuan luchum ban chuman huam tlat mai an huam mai ni lo achakin an chak zo ka Muslim ram then khata chuan terrorist tura in petur hian anin tlartuar thine anti chu hei hi engwang nge loman tur doctor an ne that em wang le an thuak an suk thin wang ani ome Muslim ho chuan an sa khota na mar tar te hi sahid antia heti tak maya thi an chowa an basangam em mai hi achan le wang om ni turani chu thil rigra pa che tura terrorist a in petura an hip chuana khol pui chu engte fakau nge ni ti ilo thirang u sang chu ka somriat pathum khan Beirut khopuya US embassy bomb tupa khan thijil bom a me pu ma chia khan a mel mai lo mutu te chuan lim mela pusia mai ti an lo chin chia tlatani Muslim ho zinga thijil bom mang tu te hian lau chung le hupur chunga ti ni lovin martar thi an ni dona an thi huna martar te ta na lo mantur it om tak tak changhal turin anin tiam sak thina ti chuan an mel ma te nun na chu lom takalapa in an mani nun na po an chat thina ni engang lom man te fakau nge ni le Muslim martar chu an pathian ala in du sakna tin reng in alo vur donin an ringa an in zirtir bok an thisen farkhat achwa atangin an sual na zong te chu ngai dam ngal vek ania an chunga engro rel na ma chelega ni tolovang an nuk cha ma po in anom na tur paradis mun moi le nuam tak chu an lo mulok theni an lu chunga choi moi na lal lukhum khum tir an nianga chu lal lukhuma tuikep lung en zia chu leipum puipo hia en chuak vek theyang anti martar lom mantur it omle chil ti put tu ber ero chu paradisa lu ruala nula thiang lim virgin mel thaber ber mai mi somsari pani ten martar nu pui ni turin an lo muak don ani chu paradis alu ti chak om tu ber po ani ome martar chuan choi moina don ba ka achung khat nai mi somsari thlengina chandam tel thenga shrem muna om to te po ani martar na lom manin aken telawangin paradis an kai tir thinani ti hi Muslim sa khota na beitu martar huai sente lom mantura an sa kho buthiang lim Quran bu le an zol ne Muhammad at husoi lak khom hadith atangin an soidan tlang pui kan lor khomani sa kho sang te hian an martar te tan loman pe kan tiam hlom awangin loman pe hrim chu thil mak anga ngai ponilov ma se Muslim te tan martar loman zinga pui berle soi hlo ber ngai dan rang som chuak tu berle an mithiam te nan comment nem ber chu nula thiang hlim som sari pani te ne anan in nei tur te du to ka nu panunan han chen vel tur chuani chung nula thiang hlim te chu Muhammad atong man Arabic chuan Hauris ti an nia vanram lu tinuam tu ber an ni ome Quran soidanin martar kher nilo Muslim sa kho betu te chan vo tur ni hrim in asoi bok Virgin ho te pian mang moi zia an nu te bu te chu bor thale mum nal tak wai fual lova ko la mai ni antia an soidan ki pa koi ro chu
tun din huna chuan soya in thla hrun om deuh mai thei ma se kum sang kha zali chung zet khovel puma muslim ni man ti hla tu bera an ngai le ring lo mi te ring tua an thlem lu na le khovel ti ral muang lo tu ni tling khopa muslim hoven tual thale thisen chua an poisak lo na chan ber ni si hi angial ngan nilem lovin thoi tham thei ang berin soi ila zamo lama ngai lo ila koran buina soi atanga lak chua pathian thu cha puang tu mohammeda chuanin tu po ala an paradis salu tir te chuan nupui som sari pani an neyang an ser te chu mi patana it om le ti sa chang na ti chuak thei tur chi hliran nia mi pasaju po zoi thei lova khong la reng mai turani chatuanin an ti hialani khovel mi ten sex an man laya avor top an han thleng te hi chu nep te ani an tia mi hring ten tem chin ve ta se an thi dang hialang atiani muslim ziak tu ten mohammed atongka anin hlan chhon buwa thutam tak an soya soivek chu tul lawa ngai tamai ila atlang pui chau kan soyani prophet mohammedan he asa khothar ahril dar lai khan arab mi pa te hip thei tur zongin thi nuwa nom sak an chen dan turte muslim sa khozui tu apiang te tan van ramalom man it om tak tak alo zor kha ania muslim sa kho the dar tur le chutata da mar tar te lom man tur te bo mi padu zong le thlem thuk ol sam dan tur zonga asep rotuina ni in arinom nula it om le tlon tlai thatak tak atok tar dan hi mi patan chuan nar phalchi ani om love chung virgin oris anti te chanchin soina chu quran buwa nilovin mohammed athu soi la khom na bu hadith ami ani hloma ma se chung nula ho pian pangvel han sepro tuina chu quran buwa alang tho box siani muslim sa khuang ngei po hi adin tu mohammed achuan bible rule deu thuakin chiang mang silawa aphua chopatangin anua ama zui tu ten anlo chhun zom tak ni in alang mohammed achuan van ram chu ti sachang na hrik thak na mun puya achan chuak ani ngota leilam ai na drop down ti na ni hialang muslim mi pa zong zong in nupui som sari pahni theu neya nuaman chen na mun anta na van ram chu atenom te ang chu pathian thu tak bible soidan nen chuan ai nang lo hle ome mohammed alo om ma kum zanga vela khan pathian tharau thiang him hriat tir nain tir ko pola chuan christian te nun dan thiang hlim mi pat mei chian na chung changa thiang hlim taka nun vong tura zirtir na alo pe a van rama chuan le angin mi pale mei chian in nei to don no ti iswa zirtir na ne na khai khin chuan mohammed a zirtir na chu setana tharau bol hlo bum na thu ani ti achiang khop mai iswa nei lovin tu ma pa ne nan thleng ngai lo mandeu khan korean pastor pakhat chuan in larna shrem huna mohammed a om natwara aw vakte ama awanga mi tam tak an boral pha thu poyati zia in thir zia aron aw thu te ale khabu zia qurana mohammed a soi anti tam berchu ama soi po ni lo midangin ama soi anga an pu tak ani thu ain puan na video kha khovel puma adar chuak vek ani kha mizo tong po in lelin ani to a video ngai thak tur om reng ani youtube a hian hoga sang ni pathuma bali thiar kar night club a mitam tak thina thlen tu bom manga be tu amrozi kha thitura chung thu relania kap hlum tu firing squad ama chondon mek lai khan martara thina hi alom kalo zon thin le atimaya muslim ram rang gaza afghanistan le iraq rama muslim pasal thate din mun a kahan ding ve tur hi kalomani ati hialani chutianga martar huaisen le levana choi moina nula thiang nim som saripat ni tenena du to kanom sak chen du na ril ru chu an nei ran hloma terrorist atrantum mizani somnga an interview atangin chu an thil hisab an do thu sab ani ti
an mani interview tu Pakistan journalist Nasra Hassan chuan a soi chu tiang chu Muslim ho rel ruput dan ani chung chuan Israel mi le sa te thi chil turin volunteer hi Palestinian firfiak Hamas tele Hezbollah Pol te hian antla chamdon lo ni mele he Muslim thurin le inbum na bol lo tak mai mang hian mi chiar sen lovin tun ma kum sang khale zali vela tanga tun thleng hian an pathian ala mingin thisen chuain tual an lo that to thina Middle East a Christian ram tam tak chu Muslim sipai torot tak tak te hian an lo ti chimit deu vek to ni hetiang zirtina diklo le inbum na rap thak mang hian Muslim mi pa to phot chuan engemaw tak ti ven an du pha ani Israel le ache vela Palestinian Muslim hovin an ngai san ber chu atam theyang ber juda te ti hluma martar ni tura thi chil ani ti chuan Palestinian mi puizinga maninun na thap ngam juda ho thi chil tur hian mi an tla cham ngai lo ama khan terrorist her chuana khol kan soya juda to phot chu ri krapa that tura thi chil bom ne na Palestinian thala in pe hi engzat nge tu te nge khoi hmuna om nge engtin nge anchet don ti hi riat ni hek lo le an target ber juda te tan chuan in ven phim khur tluka om lova an in veng phim khur ngial chungpo in khoi bolaya chuan thi chil tur tok an tong theizela Israel sarkarin ven him na korit ber chu tu na hian an phur me kani chu tiang tluka korit chu khovel ram dang in an nei velo Israel ram lo pian atanga kum som sari panga chung chu lung muanga om hle hle theilovin ni tindar kar som ni pali kar tin ni sari kum khatan ni za thum somruk panga chung hi in venan kum som sari panga chung zet an lo mang to ani chu Karl Marx san sa khwana he mi poite ti ruitu opiet ani alo ti he dikle sa khodik lo le zirti na diklo wangin mi thatak tak chiar sen lo ten an lo tuara hun hununga kanom to le ngala tuarna hi alana sa deu dona amai ro chu chung ri gra pa che ten van rama din mun tha le nom sak chen an be se ang chu an mumeu ange mo chu le sa khodik lovin mi engzat lek nge chatuana boral na hmuna tir liam to le keini yaminga Christiana in chal ve meu mi sang tam takte po hi chandam tu om chun Iswa Krista rin na kal lova abe boma englo dang ringa lo om ve mai kan ni chuan kan chan tur hero puibik lawang ti avan lo om ve